Hanse tempat sujam naman. Nah, itu BJP Sokar Development loh. Yung ada anta. Ya. Gari motor silang niya tuwar Nih, BJP untuk apa development. video yang tulis ini mah, Prang teh. Tuwar lang tayo. Gari motor silang ni kangdoi. Jo, angta. Jo. Yo, puson lo development ke keso ki unni ke chilang ye. Kasi ponji pananta jo. Ada hong ni da muni pote ko pulo. Jo. Naik ta, tum jo. Tuwar BJP development tuwar yo. Dijin so meme karbiarong. Bukan ini jadi le, keren tak we, ini nalang tak we, emso tak we, tapi itu sekolah cuma development, tuh ada rakang kakek, ada rakang cikini, kan je tak kehai. Diram dong hang. Yo, naik tayo. Alang li. Tuwar po puno mala BJP development tum yo. Doctorate kilong ke la. Cingtur. Do po si kilong lo po. Oi, kalang le. La. Ramelo! BJP down! Go back! BJP down! Jai Kadar hello! FSC long live! FSC long live! Jai hello! Amar Singh Disot hello! Ramelo! Ane মন্দুরি হয়েছে না স্যার? Sinawan. Temennya aja tahu dia. Yang dunia bang. Kan paru-paru benerong lo. Tuwar bilang. Tengah lah pengarung si meeting itu je. Kan pobang Frang. election ke la BJP atum ta hadi constituency pen ilong long ame MP election ke meeting mati dam da kan noni la tum hadi la rong tin buat teng la tum nai klem he manda kap keve lo mati di la kongres cari bo mohot bangke la MP election lo de la constituency si pen long bari meeting ya asal nyame mati da tum gibi Pinenggi la sonjat bang avita bipin. betul. Napa? Aku ni tu nak ke BJP ke meeting dah luta long le. Baru kita ang si John na kaya BJP at si Pavir.
Paliyo dia makala di